En protesta de bombeiros de toda España, en Santiago, piden a xestión directa dos parques por parte da Administración como servizo público e máis investimentos. Creen que só así poden garantir un servizo bo. Con pancartas pedindo rescate, centos de bombeiros protagonizaron unha marcha en Santiago contra a xestión indirecta dos parques comarcais. Din que precariza o servizo e creen que só hai unha solución. Solo hay una forma, y es la gestión directa, porque es la única manera en la que los bomberos que estamos privatizados vamos a poder ejercer la autoridad necesaria para, llegado el caso, evacuar un edificio, movilizar un vehículo que obstruye la calzada. Preto de 400 bombeiros galegos están contratados por empresas privadas en máis dunha vintena de parques. Ocorre tamén noutras comunidades e por iso nesta manifestación había bombeiros de toda España, de Murcia, de Andalucía ou de Castela León. Hacer una ley a nivel nacional para que todos los bomberos funcionen de la misma manera y que el servicio de bomberos sea un servicio público y que no dependa de intereses privados. Piden investimento público e ampliar cadros de persoal nos parques, unha demanda que levaron ata a Praza do Obradoiro. Que coincidiu